जुजुलपा नमस्ते नेपाल भाषा समाचार जना वया चुना जी बिनिता जी संजिला थौ नेपालसम्म चिन्चसौ पीडको लागा अष्टमी तिथिया दिख 2077 साल साउन 28 गते बुधबार अथे 2020 साल अगस्त 12 तारिक दिख सोनिगया नगरपालिका मेयर फोरम सोनिगल स्थानीय तहपाखि बिगु अत्यावश्यक पाएका फुक्का सेवा सुनु यानी बंद यागु निर्णय यागु दो हमिगा चोगु फोरम या बैठक उगु निर्णय यागु खसा सवाय नीति बैठक पत्रकार सम्मेलन यासी फोरम या सचिव लिसे मत्तीपुर थिमी नगरपालिका या मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठ सोनिगा दुने समुदाय स्तरीय कोरोना खने दुगुली भीड़भाड़ हो या मागु जुया अत्यावश्यक बाइक में एगो सेवा बंद यागु ख नेतना दिला हमिगा या बैठके सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा सञ्चालन जुडुङका संक्रमण तीव्र गति हिना चंगुनी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन फडो 15 गते टाका बन्द जुइको थागु दो कल कारखाना उद्योग निर्बाध रूपमा सञ्चालन वया मजदुर टेनी ठाउँ वय बनेको जुकोले संक्रमण या जोखिम उफया वया चंगुनी कल कारखाना दुने हे क्वारेन्टाइन व्यवस्था या मागु स्वास्थ्य मापदण्ड फुङका जक कारखाना सञ्चालन याके बिगो निर्णय न बैठक यागो दो अथे सामाजिक सुरक्षा पट्टा नवीकरण यागो म्यात्न सान मसान्तताको बन्द जुगु दुसा असान असोज मसान्तताको कायम यातन सरकार यात इनाप यागु दो परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथली अस्पताले खुई छकगो बुन्दी या ज्याजो या छोले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय भानुभक्त टकालबो ये महानगरपालिका या मेयर विद्यासुन्दर शाक्य या मंका कथा कोभिड-19 परीक्षण या लागि अत्यावश्यक पीसीआर ल्याब या उलेजा या नादिको खसा आ अनवासा या कवै पिङ सेवा ग्राइ पिन्त अस्पताले हे पीसीआर परीक्षण या गो सुविधा दैको थागो दो ये महानगरपालिका गो साउन 4 गते परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल पीसीआर मेसिन सहित कोभिड-19 या नीति मागु स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण याको ख उगु अस्पताल या महानगरपालिका नाप भगिनी सम्बन्ध स्थापित जनवादी गणतन्त्र चीन तिब्बत स्वशासित क्षेत्रीय दुगो लासा नगर अनुदान स्वरूप बिगु ख उगु मेसिन नापम पीसीआर ल्याब मेगा मन्त्री ठकाल व मेयर शाक्य मंका कठौले जाय नातिको ख उगु जियाजोले मन्त्री ठकाल प्रसूति सेवा या लागि विशिष्ट योजना बियावे आचंगो ठुगु अस्पताल स्तनतरणती या नीति सरकार थप गालियाको तयारी दुगु जानकारी बियादेसी महानगरपालिका यागो गुहारी या प्रशंसा न यानादिको ख ये महानगरपालिका मेयर शाक्य महानगरपालिका नेपाली सेना नाप सहकारी वीरेन्द्र अस्पताल छाउने मेरगौला लोगी पिन्त हेमोडायलिसिस सेवा सुरु याना गुण जानकारी बियादिको ख मिगौ मंगलबारको सोनिगले हाक्न कोरोना संक्रमित पि थप जुगुदु थप जुपी संक्रमित खुस्स व सुई च्यामिसके कोरोना संक्रमण पुष्टि जुगु खस सोनिग दुनिया ये सचिव छिम येले चिङखुम व खोपे च्याम कोरोना संक्रमित पि दुगु खसा नेपाल यंक मुक संक्रमित पि निगुल्या नि स्वरो गुसो पि च्याम ठंगुदु मिगौ मंगलबारको नेपालले थप खुस्स व सुई च्यामिसके कोरोना संक्रमण पुष्टि जुगु खसा स्वास्थ्य व जनसंख्या मन्त्रालय कथा छिडो व जिन यासव खुइनी मेसिको परीक्षण याबले खुसव सुइच्याम संक्रमित लुयावगु ख मंगल मन्त्रालय कथा कोरोना भाइरस मुख संक्रमित याले नि स्वरो व गुसव पिच्याम ठंगु खसा मिगा मंगलबारका सचिव ने छम डिस्चार्ज जुगु ख किर्तिपुर सहकारी सञ्चालन मिगा मंगलबार छगु प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक यासे कोरोना संक्रमित प्रति केन्द्रित जुया सजगताया पला न्याकु कुदु सञ्जालयक जिडिएल बहादुर महर्जन लाचिताया पिठंगु उगु प्रेस विज्ञप्ति हले न्यंक वलना चंगु कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारी सोनिग उच्च जोखिमे लाना चंगु आया अवस्था किपु नगरपालिका न जोखिम जुगु ख नेटनाट गुदु सार्वजनिक जुगु विज्ञप्ति किपु नगरपालिका वडालिया 2 स कोरोना भाइरस संक्रमण हुने मनुटक सिटुङको खबर वकुली कोरोना भाइरस बाके सुरक्षित जुइको या नीति सञ्चालय सहकारी कमे सहकारी अभियान तापिनीको ध्यान आकर्षण जुगु
ज्या सञ्चालन सचेतनाया पला न्याको जानकारी प्यादिको दो किटिपुर सहकारी सञ्चालक पिटंगो विज्ञप्ति थयाटको दो सहकारी सञ्चाल पाखे 2077 श्रावण 28 गते बुधबार निसे भाद्र 9 गते तक किटिपुर सहकारी सञ्जालले आबद्ध सहकारी दुजपी लिसेलिसे किपु नगरपालिका दुने दुगो सहकारी संस्था लिसे घर दैलो नगर संकलन ज्या बन्डयाट इना प्याना चनालिसे सहकारी काउन्टर व जागुठी सुरक्षित ज्या सम्पदा न्याट न विज्ञप्ति सार्वजनिक यानाजना किपली थंगने नुपी मनुट बालन चने गुया नीति छेखापति नुखाया मनुट लुया चंगु बुखाउ वया चंगु सपुलांगु था बालम मपुसे नुनुगु था माला चंगु खना थंगने किपुया चर्चा परिचर्चा विषय ज्या चंगु दु कोरोना भाइरस संक्रमणीय जोखिम इलेन उपभोक्ता तहंगो सुपरमार्केट पाखे ही निरंतर ठगी छुइको संगुदो वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग यागु बजार अनुगमन या चोलेन आधुनिक उपकरण चरान्य नातगु ठागु पाटपोटिनी उपभोक्ता त निरंतर ठगे जुइ मालाचंगु प्रतिवेदन सातन कियाको दो विभाग अन्यनी थजुइको अनुगमन या विवरण वेबसाइट पाखे सार्वजनिक कियागु याना वया चंगु दो उंगु चैते गते कोरोना भाइरस संक्रमण पाखे बचे जुइटा लकडाउन लागू या ढुंगा लिपाया अवधि फाटपटिनीय निगु शाखा कारबाहीले लागू दो थो इले फाटपटिनीय नक्साल व अनामनगर शाखा कारबाहीले लागू दो फाटपटिनी सुपरमार्केट उपभोक्ता पाखे नुगु ठंग ठेबा उप मेगु ज्यायना चंगु सब फाटपटिनी सहुलियत दर सामान बिक्री यागु दावी यासा उपभोक्ता पाखे थासे ठेबा कया लिट बिबले थासे पीरफाट या मौका लाका ठके यागु नुगु शैली छेलाचंगु बानेश्वरिया पीडित उपभोक्ता राजेन्द्र कार्किन थया दिला अनामनगर शाखा सामान्यना थेवा लिट बिबले पीरफाट मौका लाका 90 तक हो लिट बिगु वेकला जानकारी बिया दिला फाटफोटोनी सुपरमार्केट पाखे सामान कया बिल पुला लिहा वेबले काउन्टरे फिरिया मौका लाका बिमागो सुया मोजक ठेवाली रे बिगु खाउ वेकला थया दिला कोरोना या कारण फिर फाट मछोने ठका फाटफोटोनी माइक याना वेगु दै फाटफोटोनी पाखे ठेवा कया लिहा वेबले थासा मोजक ठेवा दैको पीडित उपभोक्ता तेसा गुनासो यागु दो सीसीटीवी क्यामेरा टक जरानेना टगु ठागु फाटफोटोनी ठो विषय गुनासो या थासा सुनाइ मजुगु ख उपभोक्ता तेसा ठागु दो सैनिटाइजरले से थिथि रसायन देखेको उद्योगे मिगसनीले मिनगुदो मध्य पृथ्वी नगरपालिका 6 चंगु युनाइटेड नेपाल मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड सनीले 6 बजेले से मिनगु महानगर प्रहरी परिसर खोपया प्रहरी नाय उपरीक्षक दीपक गिरी जानकारी दिएको दो खोपे यल दमकल मेशागु खसा मिनगु कारण व क्षति विवरण वगु मदुनी ये महानगरपालिका सुइन्यू वडा कोटेश्वर चंगु असरफे टोले थप पेमेसिके कोरोना संक्रमण पुष्टि जुगु साउन 18 गते किराना पस सञ्चालक पेमेसिके संक्रमण खनेरी ढुंका सचिव पी छमेसिको स्वाब मुकुगु खथुपी मते जिन्सु मेसिके संक्रमण खनेरीको रिपोर्ट आइतबा वगु खस सोमबार निम मचालिसे पेमेसिके संक्रमण पुष्टि जुगु वडा दुज हिरादेवी पोखरेर जानकारी दिएको ख अपलो संक्रमित लियावे ढुंका वडा सोमबार थानिसी उगु क्षेत्र सील याको ख हलिन्यंका कोरोना संक्रमण तेगु ल्या निगु करोड थामगु दो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO सोमबार बिगु जानकारी कथ हलिन्यंका निगु करोड 26,211 कोरोना संक्रमित जुगुदो कोरोना भाइरस संक्रमण या कारण हलिन्यंका सोमबार तक 7,34,025 सीट हुकुगु खना संगठन थागो दो सोमबार तक दिने विश्वन्यंका 1,29,60,757 कोरोना संक्रमण पाखे मुक्त जुगुदु सब विश्वन्यंका ठौकने 60,91,505 सक्रिय संक्रमित दुसा मिगु उपचार च्याचंगु दो नेपाल विज्ञान व प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ता नेपाली नापाङ्गु खुसी स्थापना याको ग्रान्ड स्टेसन अर्थात् सूचना प्रवाह याको माध्यमबाट अझ नेपाल नापाङ्गु भू उपग्रह सेटेलाइट नेपाली स्ट्याट एक पाखे सूचनावत जानकारी क्याट असफल ज्याचंगु नास्ते जदान याको रेडियो उपकरण हे समस्या वया चंगुली नास्ता ठगु हे ज्याकोठी जानकारी क्या फयाचंगु मडु नास्ता बालाको रेडियो न्याकेको प्रक्रिया खे ई खर्च हेना चंगुली ठगु सूचना प्रवाह याको माध्यम भू उपग्रह या सूचनावत तस्बिर क्याट लिबना वया चंगु ख नास्ते प्रविधि संकाय प्रमुख रविन्द्र प्रसाद ढकाल थयाटिकुदु वेकल थयाटिकुदु जिमिसा नेपाली
स्टार्ट एक पाखे प्रवाह जुइठुङको फुक जानकारी क्यागुयानिटी मेमेको देश दलिसे सामान्य याना यहाँ वनावया चंगुदो नास्ता ठोकले भुटान जापान बंगलादेश आदि देया भू उपग्रह लिसे यहाँ निठा सामान्य याना सूचना व तस्बिर क्यागुज्या याना चंगुका नास्ते आदुगु रेडियो सूचना प्रवाह या मफुको रेडियो संकटे फ्रिक्वेन्सी मजावी जुगो पुलाङ्गो थाचाया रेडियो अत्यावश्यक जुगो तर पुलाङ्गो थाचाया रेडियो डेकेगु हे बन्ना जुइठुङको समस्या जुयाचंगु प्रवक्ता सुरेश कुमार डोङबेल थयादिको दो थौया नेपाल भाषा समाचार थन्हे कोचागुदु आकनपिन्ट छुन सल्लाह सुझाव छता बियादी मासा जिमिट स्वापु तयारी स नापथो भिडियो लाइक याना जिमिको ठो च्यानल त सब्स्क्राइब याना और नोटिफिकेशन अन याना दि थका मन्तुना जना